Олонқону төһө билеген. Бу ханны колонқоттан быһа тардыыны диэн ыйдыгынан кыл олунаатынан уустаган уру таймтын кийине үһүс төгүлүн ыйдар. Олонқо кибис оонюта жекергенге тухуланна. Олонқо кибис оонюга жекергеннен келеһэжебит, агабыт, кергеним оолум, улахан олум, онна эжибит. Түсүрдәгы жүгей, хонун. Ого онна олонқо улустагы айыр түмсүү түлгете төрүттенен оголорго олонқону кайдак уhuябыт ыйдыкка кескиллэх кепсети тагыста. Хынага оголор херге берип кыл олун кулан кугасатта куллустай берген олонқотун туруаран сүрәхтәри белемненеллер. Манна үһүс нөмердә школа лицей үрнәтчиләре пульс төлгө үңкү эге фольклорны бөлөк кыттыналалар. Бу олонқого эйе тухунан кепсенер. Абахы уола кыһы уорар. Онна бастан уолан чай көмүскәратыр, ölөр. Онтон мен келен куллустай берген келен көмүскүр, онтон финалга уолан чай бухатыр өлбөт менген уңутун иһен келер. Онна керген улар. Себере болонқотунан 2 стыын диен кукула оңорочо түмсүләре айымны образдарынан 19 кукула оңоран быстап катериеллер. Бу курдук сунтар кыл олун сүсү бебесилгар белемненер. Беситтен хагалан оңоро хаҗабыт бу кукулалары бихеха кораттан Маргарита Васильевна келен көмөлө хаҗар кин би куратор бу болар. Онна бу кукулалары хасын быстап катын Сибиреп кина аксыны хүрбе күнүгөр Митрофан Мартынов ол долан олонқотун улахан сыынага сүрәхтәре анал иделәхтәре кораттан агалан үлелетер. Бой сагалында кәдүппет, оннан кыралан да боллар. Репетиция хәҗәбе, турора хәҗәбе, билен народный театр болан, жон бары үлелерин кеннеттен, осколаларын кеннеттен, юрактарын кеннеттен келер боландар бихә киһә кырдык биреме бериллерин мүлчүтүп бакка. Ийликпин тағылыкпын олонқо күнүнен. Тускуана Горохова, Кабелянова, Ярослав Филиппов, Саха телевидениеде Сунтар.